U vezi izveštaja rebalansa budžeta postavljam sledeće pitanje. Koliko je opština Zvezdara zaključno sa današnjim danom zadužena kreditima ukupno? Ja sam isčeo pričao o rebalansu ili o izveštaju? O izveštaju. O izveštaju, nisam čuo. Zadužena kreditima ukupno i koliko godina mora da ih otplaćuje, kao i za koje namene su ta sredstva utrošena. Molimo tačan, precizan i jasan odgovor i ukoliko to ne znate u ovom trenutku da nam dostavite u pisanom obliku na kancelariju koju nam još niste odobrili, iako ste nas uljudno pozvali i obećali, a mi se nadamo i dalje da razgovaramo sa ozbiljnim i odgovornim ljudima. Da li ste predvideli budžetom i koliko dodaciju neke pravoslavne crkve? Vaši poreski obveznici idu u crkvu i pitaju koliko sredstava odvajate za pravoslavne crkve i druge, isključivo zakonom priznate verske zajednice. Da li ste koliko budžetom odvojili sredstva za kulturu i kulturno dešavanje u Mirjevu, Malom Mokrom Lugu? Građani žele da znaju zašto Mirjevo, koji ima blizu 100.000 stanovnika, nema bioskop, nema dom kulture, nema pozorište i da li je to u planu i kada? Budžet za nevladine organizacije iznosi 3.200.000 dinara. Dveri pitaju koje ste nevladine organizacije do sada finansirali i koje su ušle u plan finansiranja za ovu godinu. Šta konkretno finansirate? Da li ta sredstva odvojena za nevladine organizacije odlaze na finansiranje gej parada i kako se vladajuća koalicija izjašnjava po ovom pitanju? Stav Dveri, osim što smo protiv održavanja gej parade, izričito smo protiv bilo kakvog finansiranja gej parade, odnosno takvih nevladinih organizacija iz budžeta opštine. Dveri se zalažu za tradicionalnu porodicu sa više dece, a vi u budžetu nijedan dinar niste odvojili za to. Molit ću lepo, u vašem budžetu se o porodici govori kao slučaj za socijalna davanja, a ne za plansku brigu i odvajanje sredstava za povećanje nataliteta. Jasno je nama, a posebno treba se više bude jasno građanima Zvezdara, da ste vi protiv porodice, jer zarad ulaska u Evropsku uniju žrtvujete jedinu vrednost i ćeliju društva, a to je porodica. Dveri se zalažu i predlažu da otvorite kancelariju za porodicu, gde će se porodici pomoći da preživi ovakav kolaps države u koji nas je dovela prethodna vlast, a i sadašnja. Dveri predlažu i zahtevaju da se iz budžeta izdvoje sredstva koja imate i niste ih potrošili i uradi ograda oko dečijeg vrtića Zvezdani gaj u Zvezdarskoj šumi, kao i dečije igralište na uglu Ustavnički bulevara Kralja Aleksandra. Prema članu 14 statuta Gradske opštine Zvezdara, opština ima obavezu i dužna je da, citiram, prati stanje i stara se o održavanju, osim kapitalnog, dečjih vrtića i osnovnih škola. U saradnji sa obrazovno-vaspitnom ustanovom utvrđuje mere i aktivnosti zaštite i bezbednosti dece i učenika za vreme ostvarivanja obrazovno-vaspitnog rada i drugih aktivnosti koje organizuje ustanova. Bezbednost dece u vrtiću Zvezdani gaj je izuzetno ugrožena, jer ne postoji nikakva ograda koja bi decu zaštitila od bilo koje vrste opasnosti. U delu dvorišta gde se deca igraju, vaspitači nalaze i delove stakla, bačene špriceve posle dodiranja, pivske flaše i ostalo što deca ne treba da vide. Ograda je neophodna i apelujem da se postojeća sredstva izdvoje za tu namenu. Saznala sam da problem rešavanja izrade ograde stoji u nekoj vašoj fioci više od 5 godina i svakako će opština snositi odgovornost takvog propusta u radu. Hvala.